Habai keren bikin orang patai kubor uba FR kar kongor ulong ba hado ka arterik ujemang ar hajar ar pulai. Kibor kemi iki election kem pada okurup pisa haga bedai bagajeng penkrea iki election MLA has oyong constituency kabanlong hakashpo terik ujemang. Ulang bawat la kilayo ban kurup kiat negi kat tu kini kijaka nre hado menta kampadon setia kano kejeng kurup pisa. Nre ki board district bat ki pulet kliyai beteng man penlog ya kejeng kenra ban penting kena bagi election kanlong kabakut bat kabalat luit. Udah itu bagindan reply tli ki Jakarta vote bagindan san perton ki spai ke Central Armed Police Force ki ban pahara hagapor election has oyong constituency bakan long kebayat bed. Chief Electoral Officer ulihat tu bagiladan shispa live kondai ngut kiru temen bat san pusau ngut kebadan jingdu nah ki dikot met ki belajit ban tap vote na laying. Bat kinong tap vote hagas oyong constituency kidan palat live pusau hajar ngut bagan top ya kat nyo hajar tam ki kentai bat kat nre hajar tam ki shenrang. Bat hagi election ki belalet ki jing poi tap vote hakan ka constituency ka jukun jo ya ka kendai pau nak shispa. Nalur kini ulah pensyai balada kamdon ke boarding elektrik ru kan omdan jengta yiki kor EVM. Namar kini ki kor ki terekam naga board jengi bateri ki belak ban terekam hadu shpo kenta. Bat syua ban sedang ya ke jeng tap vote ru on kemi benia abyang yaki kor EVM bakat omdan kano ke jeng thot. Bat ulaong ru bakat tenat election kala betha apa dek MEECL ba kamdai ban penlip boarding hakas ngi balong ke election bat kas ngi nyo vote. Hakabaydai bagajing mi ki YouTube channel jagi riu shimet ibapan sa priang yaki kubor da gabapan kan yaka model code of conduct. Nakaliang Chief Electoral Officer ulaong bakladan ka Media Certification and Monitoring Committee kabakli do District Election Officer bat giwei digidkhot kumta demen ujor syakani ka committee. Bala da kinong ujor kim suhun kilaban ujor syaka committee kabakli do additional CEO. Banalor kani kilaban ujor ru syaka committee kabakli sendan da CEO. Ulong ba ka Media Certification and Monitoring Committee kan bishar benia ekor kompatai kubor bakam dai bandon gejing penken ya ka kendon jing perking kumtaan ai shokos notice ha ka bakin hab ban ai jing pensyai bad an sepen bot ru de kiwe ki jing penstom persya eki la ki penken ya ka model code of conduct. Kidan report lightly ki polling stations baro te kumangi ide ka kani ka campaign mukayat bet kamnon ka violence munang no tapre nei naliang jong ki board election naliang jong arms deposit kuman reputli ki arms 60 arms have been deposited, then kini ki bala long bound under preventive sections ru kidon ko malai for argon te then ki hamlets ki belong identified as vulnerable kidon ko makharar naliang jong ki जो election machinery के लिए identify करartli की kita ki hamlets ki belong vulnerable but kidon komalai for argon kita ki brio ki belong identified as a probable source of trouble te gila along bound under section 107 CRPC te naliang jong to ka committee te ki pechwai ki kindon chwa kidon ki rules ki guidelines mo te kin pech ba kata ka content because kidon do kata ka longa video viewing team kidon but kidon do ki content ki page ya content te kin page ba long kin page kin bishar banya kin page ba ki long to ka content jong kita ki allegation mo kita ki alleged news content ki ba violate kin page lada ki long ki deviate nem naga guidelines bola bo jong MCC Baladan sya kata deviation de first step kata show cause notice bagi ham ai lat shwa ya kita gibriu begin ai ka jawab jungki begin penchisha lani begin begin establish ba ki deviate nem na the committee de hadir mal ayo to show cause notice tikin sedan ki penal actions ro ki ba la ban board ne ka ban kong ban bisha shwa kata ba dari bala alam alap ba gadon ga deviation de ka first step ga de ban issue show cause jengkawang te ewe te kata ga de ka electioneering jungki ndai impat yo kono ga jeng jor bodong ba ka it tantamount to hate speech or communal speech kan long impat yo ya kata jeng jor kumalong menta ka chulong ka normal accusation counter accusation iwe to ka ya to ka de ka normal electioneering
pitch jongki ni kertong jongki candidate jongki party ye ketu tu kimdan e benang ndai kan lakta ya community kan lakta ya judgment rio kan lakta ya imlang salang te then kan one under the purview of MCC then kita hate speech ko piong ndai tanah mentang yang pada complain kebalong ba katan amount to that extent ke